Tako vam je i to. Ne možemo mi prihvaćati migrante u svoju kuću, dati im sve što radi, a oni onda bezočno, drsko, bezobrazno i bezobzirno dođu i kažu ja sam musliman, moraš mi dati hranu koju ja hoću da jedem. Vidi, molim te, došao si iz zemlje gladan, žedan, goj, bos. Tvoj Bog te ostavio gladnog, žednog, golog i bosog. Došao si ovdje u moju kuću gdje je Bog Isus Krist, kojem ja zahvaljujem sve ovo blagodati koje ja imam na zapadu. Ja zahvaljujem njemu. I sad ti meni naturaš tvog Boga koji je tebe ostavio gladnog, žednog, golog i bosog, da ja njemu moram i tebi ispunjavati volju, umjesto da kažeš, halo, pa vidi se kome mi trebamo zahvaliti svo ovo bogatstvo, napredak zapada. Pa Kristu i evanđelju. Ali, nažalost, Evropska unija nema Boga u ustavu Evropske unije, nema Krista i evanđelja, odrekli su se. I zato imaju problema, jer moraju ispunjavati bezobrazluk onima koji dolaze, jer je rekao, on je čovjek i kao čovjek ima pravo da jede. Dobro, nije problem, daću mu da jesti. Ali on još kaže, ne smiješ mi svinjetinu, moraš mi teletinu. Vidite, bezobrazluka. To je u kršćanstvu. Zato je Isus ovoj gospođi rekao, halo, ženi rekao, halo, ne može to tako. Ne može to tako. Ne može to tako. Tvoj Bog te ostavio gladnog, žednog, golog i bosog, došla si k meni i sad tražiš od mene da ti ja napravim dobro, nije problem, napravit ću ti dobro, ali ti ćeš opet i dalje biti, klanjati se, ne može. Ostavi se svog Boga, priznaj vjeru u pravoga Boga, pa ćemo ti onda dati sve. Dobit ćeš sve ovo što i mi imamo.